Милостин за нами, Свята Божа Родителько. Молим Сень, Пане наш Боже, дай нам слугам своим тешить всем хвалым здоровьем души и тела, а заставленицу наистиншей Марии, знавшей девицы, Господи нас благочестных утрапень, и Он наш вечно радостен, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę nam uciekajcie, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie hańbić, postrzegach naszych, a nie poczyniaj złych przygód. Racz zawsze wychwalać Panów Paniewna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas pojednaj, swojemu Synowi nas oddaj. O Pani, o Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Tajemniczku rezydencji Matki Boskiej Medogórskiej, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Прекрасно, Саш. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
Здравась, Мария, ласки полна, Пан с тобой, благословенна ты между невестами, и благословен плод живота Твоего, Иисус. Здравась, Мария, ласки полна, Пан с тобой, благословенна ты между невестами, и благословен плод живота Твоего, Иисус. Здравась, Мария, ласки полна, Пан с тобой, благословенна ты между невестами, и благословен плод живота Твоего, Иисус. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Amen. До Тебя, святый, не зовите нам всем нашим миром, назвавши помощи Твоей осечной единицы с устройством другом программы человека. 6 дней этим научились Богу проводить свидетельство и 6 концов сказательных возможностей, которые начали дети без духовной программы, Твои же поставили единство, которые делают свойства славы Твоей силой, и своим путем представили Твоему нам душевно наш. Помощь на все возможно Божие безумие, и неправильное потомство Иисуса Христа. Отдых от нас похвальный Отче, шепот зараза Бога и досыте. Потом же в нас наш, шепот о нас сразу сбегается и открывается на темности. А некоторые птички, которые дети едут на безвеченство, прикусили свою жуть, как-то разбил святого постола, зажали от Бога и запах, шутки и прицельности. Также когда из нас доставили
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Wspomnij, Panie, na Twoje przymierze, o życiu swych ubogich, nie zapominaj na wieki. Powstań, Boże, broń swojej sprawy i nie zapominaj wołanie tych, którzy Ciebie szukają. Мои возлюбленные, сегодня есть 19-е рядовое воскресенье, и сегодня Слово Божие обращается к каждому из нас, погруженному в заботы, тревоги и суеты этого мира. Жизнь часто напоминает бушующее море, где дают встречные ветры сомнений, болезней и неуверенности за завтрашним днем. В сегодняшней Евангелии мы увидим учеников лодки посреди шторма и Христа, идущие к ним по воде со словами: «Мужайтесь, это я, не бойтесь». Господь здесь посреди наших личных бурь. Но чтобы услышать Его голос, нам нужно заглянуть внутрь себя и войти в пространство тишины. Ведь, как напоминает нам первое чтение, Бог открывается не в сокрушительном урагане а в влиянии тихого ветра. Давайте в начало этой Евхаристии утешим свои сердца, признаем свои грехи и маловерие, чтобы с доверием открыть душу исцеляющему присутствию Христа. Сегодня тоже уже приветствуем нашего лектора Раймонда, который вернулся к нам назад с командировки. И тоже желаем тоже Божьего благословения в дальшей дороге. А сегодня я молюсь за здоровье для Елены и Карине. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo grzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, na ziemi pokój, ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wyzwalamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze, Wszechmogący, Panie Synu, jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, rąku Boże, Synu Ojca,
Miłuj